Na poligonu u Tašmajdanskom parku po prvi put u Srbiji održava se Street Workout festival. Takmičari se za učešće prijavljuju na licu mesta sa simboličnom kartom po cijeni od 100 dinara, a sav novac od prijava biće iskorišćen za izgradnju street workout parkova. Želimo da proširimo ovaj sport i u Srbiji. Došli smo na ideju tako što smo već vidjeli da ekipe iz Rusije i Ukrajine organizuju ovakve street workout festivale. I onda smo se odlučili da povučemo potez da i mi ovako nešto pokrenemo u Srbiji, kako bi što više mladih treniralo, a što manje bilo na ulici. Što se tiče finansiranja svega ovoga i da nam je još nešto potrebno, pa da, karike i još neke sprave što nemamo, ali nema veze, sami finansiramo sve to inače. Planiramo da skupimo još sredstava nakon ovoga, zato što sigurno nećemo skupiti dovoljno sredstava da uložimo u neki poligon. Želimo da pomognemo momcima koji to nemaju. Jednostavno, znamo mi kako je nama bilo kad nismo imali poligon i želimo da i drugima pomognemo da imaju svoj poligon, da smo mi sami sebi pomogli, pošto nažalost vlast i država to ili nemaju novca i teško će da daju. Ovaj svetski poznat festival ulične gimnastike sve je popularniji u našoj zemlji, a posebno među mlađim sportistima. Pored toga što jača telo i mentalnu snagu, ovaj sport je jeftin jer je svaki poligon pogodan za vežbu, a oprema vam nije potrebna. Organizatori kažu da je cilj takmičenja motivacija, stvaranje saveza, kao i druženje onih koji se bave ovom disciplinom. Para svega danas će biti više disciplina na takmičenju, znači bit će, za početak počinjemo sa apsolutnim zgibovima, to su zgibovi gde telo prelazi iznad šipke, bit će podeljeno u dve vrste, odnosno statični, znači bez cimanja i s cimanjem, posle toga ćemo imati još takmičenje u zgibovima, propadanjima, znači klasično, veći broj, što više ponavljanja, glava preko šipke i tako imat ćemo neka pravila vezano za to. Takmičari će imati 3 minuta da pokažu šta mogu, šta umeju na vratilu, razboju ili na podu ili već gde oni budu odabrali. Posle toga će biti disciplina u sklekovima, muškim i ženskim. Muški su sklekovi, znaju se kako se radi, ženski će biti slični, samo će kolana biti položena na zemlju, čisto malo da olakšamo i priuštimo i devojkima da mogu da se priključe takmičenju. Ne može ova trenera ko ne voli ovo, ko voli ovo, motivacija je najbitnija. I treba jako snage, ovo nije baš lak sport, zašto treba dosta snage i upornost. Dok je podršku obezbedila publika koja se u ogromnom broju okupila na Tašmajdanskom parku, za najbolje takmičare obezbeđene su i vredne nagrade. Vredni vežbači kažu da su im lični uspeh, kondicija i snaga koju ovim sportom dobijaju ipak najveće zadovoljstvo.